أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا حمدك الله عز وجل صلوات يم سلام وبرا پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم وبرا leskeri familju, وبرا lo ashabe, وبرا sao kolla so gjithdinja ka levozvish me poru kencar e ma ka dunjana më kreni saraveros e sar muslimanja. Otka ko prallale o muslimanja na selisalile ki Medina, otka ko pejgamberi alayhi selam që vja o temeli pere gjamiakoro, a këna i Medina o vela posebno tan gjivdi paskor. A këna ki Medina prallalen dikelape o qaqutno islami ki praks. Dikelape o plodija o pejgamberi alayhi selam so deshutrin besh kergja e ashaben sarbuti ki Meka, a kana dikaja so desingove la prallalen ki praks. A kariga prallalen dosta primeria i klonem ka dika saro muslimanja mashkarpeste gjivdinena sine emsar praktikuinena sine akea veren dikena sine o plodje gjivdi paskere o gjivdi peda lengoro sinelen smisla qa lengoro postoji. Jekta radia slučka prallalen alo e kja banjia ko pejgamberi alayhi selam ka dva periodi se koje mangla të zapoznele Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ma venas në të rodur të hana. Jako pejgamberi alayhi selam a kariga kënas ne glavno predvodniku e muslimanengoro ma neko i te mislinel gjivdinelas no pejgamberi al-Islam ko neko a luksus na. O pejgamberi al-Islam gjivdinelas ne qoro likano gjivdip. Allo manush ko pejgamberi alayhi selam misafiri au misafiri kergjolla sagia. Pejgamberi alayhi selam ka kall men yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيُكْرِمْ دَيْفَهُ Koj verunella ku Allahin ko kia me shkodive sa gia ne ka kirel e misafireske. Dikana Allah tu ke neko duratan misafiri. O misafiri na pučela pe bokhalosja soko očekuj ne odgovor. Uftarlash ka kirel na sum bokhalu. Sa vi terbija trebela tu otu te misafire. Advo Allah i azze o gjelë sot dingatut ka ushte sofra ka qhire. Em ka vakere bërëm ki sofra Allah i azze o gjelë sot dinge. E garo muslimani po stopinelë. Soske, po jek misafiri ko ga vela, ko toro kërso de singjo vela, dik.
Jek misafiri koga vela kotoro kera vela deshe bereketencer. E nja bereketja mukela kotoro ker, po jek bereketi ka hal. Akva italo jek, po dujto dobiv ka so italo, o gjunahja e kerut nengere, i kalela len ta roker, koga i kriola o isto advate na pushtina u të roker. Na netari terbia lotu ke nekoj koker, kaja lobe vakti ručkosko rađiker bebe šajka džalpetski. Akva na netari terbia. Farzi talo tuke jek dive, alo li misafiri sagia te kereol. Pejgamberi alislam aloles kakva durut no manush, Pejgamberi alaihisselam dui mase koles koroker jak na tardisalilo. Jak na tardisalilo bimana marote kergjo. Dui mase ko Pejgamberi alaihisselam janena sa parva kerela sinepe hurma empani. Pejgamberi alaihisselam di kokova paripe, kokova iskušenje italo, koja žrtva kerdisalilo, za da je amen, da krame slobodna muslimanja, ema dale dinea, te kua inshallah ko dženeti. Se bizu islami bister dženeti de kakakku. Pejgamberi al-Islam kja dja situacija kava kerel, šajli nekoj tumendara kale manušetelil ko misafirluko, je ko ušto kaklo ja Resulallah mekalav le mandr. Neyse lelale kori peste kere, e Romnjaki ka këllë, o Romnjak vajtalo misafiri pejgamberes koro. Li lumle kori amende kere. Dali primetinena pralalen islamsko terbija sartalo, desingjo vela na primer, ale pove ke misafirja, te vakera tere familja, te tere praleste, dali gjenaza, dali bjav, dali so, manusha po kalabalukoven. So itali teri dužno sakari. Dali sar familja, sar komšija, dužno teri italo to lesnine tere praleske, lek misafiri kori tu te kere. Dikakova sabi so kerja. Ja Resulallah me kalav. Amov na liljaj romja, na liljaj misafirja te pučel pori romja, so penjave, šajli te lav. Misafirja kalilina. Zajbe harisas menisale pravare no bukja amend. Saba namazda tu uštete këldine, tari pište romnja kiri darajo i sjari sa te frate na pišnolo sojve te na rimona vakur. Jek levo čora, pa jek desno, jek bangeste krajlo, uglavno miru kuća to. Akva je tamo marohali, ajde. Ajde bite puča kere nekola bukja gari romnja, po amen odluka na štitean. Pa mazala neka sta neko ker. Akva angja kale manuše, vekla romnja kva je misafiri pejgamberes koro, te kerale sagia, kaj spremi nešto habaske. Tik su znači nam muslimansko ker. Kakre o Roma, ale jek činija habea čulo. Po akva spremi njume čhavenge. Ova ve čhaven tu nesar. Sojla kere čhaven nesar. Tu ikala dia činija sa čilo habaja. Ka čhave akla dia i lampa, ke kare mange da čaro. Teno se tinel pe o misafiri so mazumi. Te va kerel dik me havo na hana. Ke kalek činia čuči anglimande, Mateo se tinel pe stegimo. Mateo se tinel pe nezgodno. Trito pravilo. Alo nekoj tute ko kerko misafirluko. Postavingjan sofra. Nasminja te uštetari sofra osem posledno. Soske. Ако ущингям ту чалиляна кана, хат ме ко уштав тари софра,
a dovan misafiri të rilaç në neteha. Që bu kaloko kushte lovda, që alilan beshte misafire. A kvejta lo i terbije misafir lukos koro. A kvejta lo i terbije ko ka vela tu ke nekoj kotoro kjer. Ema kva ashabi, a jarë postu pingja, qali lo, dengjalen dovaja, a kana i terbija tu ko ka gjaja misafiri. I terbija ko ka gjaja misafiri i dovaja musafires kiri na i ringjo vela. Dužnost jam te kere dovaja e gazdaske ka so gelan ka dva kjer. Olaj te dele bereket i sasti pe kiles keri familja na predijate delole. A dva mate muken bizo te keren dova a dalema nushende kaj so gelen. Po ne se susu qingövela, hajde ki kövena kana ko sabah namaz. So primetinaja karilu. Na neopravdanja kariga, abe misafirja lema na štiti kljovav ko namazi. Naprotiv, dužnost janë vakti namazesko ku ushtete këldine. Shajtove se vepja dva misafiri ka dikel kaj se namazgjia, po jek seshda, jek shaj nekoga shka spasingjëvel të regjehne mes kerja se vepja që autoru namazi. Zavërshin jo namazë o pejkamberi a.s. Anglasau ashabja, kaj o filani, darasalo so ulo, so kjergjum, o pejkamberi a.s. të na kritikujnë elma. Ka krell, so kjergjan tu, so Allahi azze o gjel ki e kvash rata që atu kjo bjavingja mange kuran s'ko ajeti, dik. Wa ehsinu, inna Allahi yuhibbul muhsinin. Keren shukarive, wa Allahi azze o gjel mangela o kolen kola so kerna shukarive. E Allahi azze o gjel kogo pishinela o sifatja o atributja e qaqutnever nikonengër o këso përna elledhine yunfikune fissarrai wa darra. E mo kolla manusha koga delinena hem ko javnos, hem ko tajnos. O doleske prallalen o kolla manusha koga so anlendi si shukaribe, shukaripaja gjivdinena, on tale poznata ko Allahi. On tale ne poznata ki puf, ama non tale bud poznata ko Allahi azze o gjel. So sarakea terbi i klola prallalen, si nelen shuru učiteli. Po ko e si nelen guru učiteli? O Muhammed a.s. Onu islami prallalen na siklona si ne qalëmeske, koj poveke ki godika gjano, koj poveke hadisia ka ovel, koj galebjaja ka pshirel, koj po bari brada ka ovel, koj poveke namazka ka... Na, lende si ne prallalen, koj ka gjivdinelu islami. E modoleske da si ne, akava uspeh, kja vozvishimi vera. Aver situacija, event, dikja e këma nushnie pejkamberi a.s. ka krell ja Resul Allah. Taro jemen do bingjum vakerla jek gjuba vakerla. O italjarica pothuli. Sili zënë vakerla me ka gjuba tuke te poklonina. O pejkamberi a.s. radu i salilo, ka krell seka kova sarna. Dilja o pejkamberi a.s. qivgja u pralpeste i gjuba, taro jeku ti primetingje ka ashabi, Allo ko pejkamberi a.s. em ka krell, ja Resul Allah, po bushu zhive kja gjubu pri tute, a o vela lja kja gjuba tute de mange? Dikeno pejkamberi a.s. So a kjergja o pejkamberi a.s. em taro shukar delo i talo te qve bahko kalbi tere prale muslimanes. A kve talo i tari najbari sadak. Te prastate zavërshine të re praleskeri butita lo povredno te pandetut kujti kjavi tare pejkambereskeri gjamije. Pejkamberi a.s. kja dja situacija
ka vakerel la lea këja gjubë. Ku atë va momentu ashabia, tari kholi lodile komuj. Sarna la gjaja, tu kjergane dhe pëse zluko, o pejgamberi alisam diklan ko borra du i salva që la këja gjuba. Tu gelan të rodetar o pejgamberi alisam, diklan o gjevabi. E këlla vallahi, na gelum të rodavi gjuba qal, neshtoske pire i baske. Gelum të rodavi gjuba të ro pejgamberi alisam, mange kefini të kraftari gjuba, sebep jo pejgamberi alisam, pira gjallja gjuba. Dika dva i po vërzanës i ljubov premo pejgamberi sa kefineske rodingjum kja kja gjuba koga kana kaf i dunjaja zadate paroneman anlate. Asarga bari ljubomora kale mekelien. Soska kanana pushtinge i Meka preseninge pe Medina. O biznisove la poharisa, mushteriove la poharisa. Jek të radla Usame ibn Uthar, ka këll me gjavava kërla si të mudarave Muhammede ki Medina. Neyse, lel pa këva manush, gjalla ki Medina një të mudarele pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kodro masargelo ashabia. Akva Usami ibn Usal, asafko zulumi kergja, sosaj ashaben mudarelasin. Koga primetingjo ashabia, lile akale manushe, kostubie gjamiakoro, pandingeol. Pladne namaz i klogo pejgamberi alisam ko namazi. Kaste dikel, isi sot të dikeo. Ko brati nel pe ko ashabia, e këla gjanena li kojtë Allah këla, naja Resulat. E akvajtë Allah vë Usame ibn Uthar. Akvajtë Allah vë Usame, so mudarela sine, so kerelas në amengesheri, muhte mudarale ja Resulat. Po arica, približin e la pe o pejgamberi alisam ko akva Usame më ka puqeli, ja Usame, so pene asara qono buke. Ja Resulallah, te mudare isi kas ka mudare. Durnosun të ke rat. Te o prostine nane te bistraftuk. Neyse. Ti pejgamberi alisam o postu pak premo dushmani. Dike dushmane asar kerela pe buti. Pejgamberi alisam ka krel muzine leskeri deva emdene te pjel taradva tut. Ako Usame čudinela so haluvaja pravilu. Nikoga še dušmaneske ko isto nivo majran. O bila čo bila čipna da završingjo vela. Kija te tare pobari o vela. Pejgamberi alisselam denne ne kapil bokhalujt alo dik. Allah gala te mudarele pejgamberi alisselam. Ki kindia palen puçelale sar pene. Ya Resulallah isto lafisi tut. Te mudargani si kas te mudar. Ama te o prostingan me gjanava po na odori. Pejgamberi alislam naredinela o slobodine ne usamakla slobodnost. Slobodnost. Gelo koje pani tovgjape hela kergjape avela ki gjamia tamam selami o pejgamberi alislam dela kvo gjalla gjiko pejgamberin të reputi eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu enne Muhammed Rasulullah. Angja o shehadetim ka këllë, o Muhammed, vallahi, alum njetate mu da raftu, po mërzimo mujtere mosar na postuj nasne, vallahi va kerava, ku akava momenti, po manglomuj me kalbesar na postuj nel. Akvas ne taribari familja, dikën sustu qingjo vela kanë, kerela embargo e me kelienge, na mukela na mirnite që dhe gjallë hajbe pibe, ale ki situacja ko pejgamberi alislam të avel pazinen, o Ebu Sufjan, o Ebu Gjell, aman, o Muhammed, vaker ma te zabraninel të aven
amare produktja kime ka se kamera bokatar. Dikeno pejgamberi alisam ka thënë ja Usame ma ka dha oslobodilne gjodrom të shaj mate mereno manusha bizo hajben, bizo piv. E akva i talo maro pejgamberi alisam. Akva i talo les korobarit, o les kamen mangaer, o les kamen ana, les ke salavati psalanët. I agar trebala të gjivdinel po islami, akva i talo islami, akva i talo celosno praktikujve o gjivdi pe pejgamberes kër alisam. Olaj azze o gjë të klame kodrushla mare pejgamberat të ova, olaj të rakeltumen të mare familjen, wa sallallahu alaihi wa sallam.
الحمد لله رب العالمين الرحمن
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام